Twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, aho tugiye kwerekeza mu ruzinduko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yerekeje i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko amatora ariyo azagena niba koko ari we mukandida ukwiriye gutorerwa gukomeza kuyobora u Rwanda. Yagaragaje ko byaba byiza abantu bayategereje. Umukuru w'igihugu yabitangarije i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Ellen. Ni mu kiganiro Perezida Paul Kagame yabajijwemo niba abona afite icyizere cyo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Nyakanga uyu mwaka. Undi amusubiza ko ibizava muri ayo matora ari byo bizaca impaka. Ati amatora abereyeho abaturage ngo bahitemo ababakwiriye, ujuje ibisabwa tuzareba ibikorwa nibyo bizivugira. Ni mu gihe ku itariki ya 15 Nyakanga uyu mwaka nibwo Abanyarwanda bazatora umukuru w'igihugu mu matora azaba akomatanyijemo n'ay'abadepite. Perezida Paul Kagame ni umwe mu bamaze kwemezwa ko bazahatanira muri aya matora, ndetse ni nawe uhabwa amahirwe menshi yo kwegukana intsinzi. Dukomeje n'andi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yirukanye ku mirimo General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare. Mu cyumweru gishize nibwo General de Brigade wari ukuriye ubutasi bw'u Burundi kuva mu mwaka wa 2021 asimbuye Colonel Ernest Musaba yirukanywe asimburwa na Colonel Jean Daferi Manirakiza. Amakuru avuga ko iyi ntasi nkuru y'u Burundi yaba yarazize ibitagenda neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Burundi busanzwe bwaroherejeyo ingabo. Mu byo ashinjwa ngo harimo gutanga inama mbi zirimo izo kwambika abasirikare b'u Burundi impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo byasize icyasha isura y'igisirikare cy'u Burundi. Burundi bwafashe icyemezo cyo kwambika abasirikare barwo imyambaro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurinda ko hari uwamenya ko hari ingabo bwohereje muri iki gihugu. Kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuyobozi wa East African Community yari afite inshingano zo kunga impande zihanganye. Nsaguye ashinjwa kandi kudakusanya neza amakuru yerekeye ubutasi, ibyatumye abasirikare benshi mu Burundi bicwa n'umutwe wa M23 bagiye kurwanya bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye nyuma yo kwirukanwa yahise ajyanwa mu rwego rushinzwe ubugenzuzi bukuru bwa gisirikare. Dukomeze kubana mu makuru yacu ataha, mukanda like, share ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi.